Sebenarnya dari kamar kere kung kamera mesu anakku. Mesu ni malam minggu. Baru-baru ye, engke mesu merai mak karnaval. Hmm. Padahal Joko Humi tuh menonton hak karnaval. Nah sebenarnya deh bisa nih. Nampak kata merah Joko mah gerak jalan. Mana kamera mah gerak jalan. Joko Humi tuh menonton hak gerak jalan. Anak sekolah memang gerak jalan. Nampak cici lada dari tengah benih finale suruh anakku. Nampak aku juga sapai, engkau pula pangangi lolongan. Joko mak gayangnya anakku. Ya wala ada muter berani deh. Ugat tuh mata bulu ingat mu. Halo? Halo Om, Eh, saya temannya Nata. makai? Anu je Ome mau ajak ki Nata keluar. Nanti saya belikan ki martabak sama terambulan. Martabak? Terambulan? Wah, TV ini mai. Iya, sama makan Cito. Iya nak iya. Wandre. Masih banyak pula Om. Bah. Itu saya ajak ki keluar. Kolding, Rami. Oke le. Masih banyak Om, sayang ki.